Kanongera mbasuze kandi mbifurize ikaze mwe mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica kuri chaîne yacu, mukomeze kugubwa neza impagarike n'ubugingo bibe kuri mwebwe. Ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda aho twibanda ku ngingo zigiye zitandukanye by'umwihariko politique, diplomasi ndetse n'umutekano. Ibyo byose tukabigeza kuba akunzi bacu. Niba rero utarakora subscribe ushobora kwikora kugira ngo ube uwa mbere mu bashobora kubona amakuru yacu mu gihe cyose twaba tuyashyizeho. Amakuru yacu rero y'uyu munsi aragenda agaruka ku bintu bigiye bitandukanye, aho tugenda tuvuga ibintu bitandukanye biri kugenda bivugwa mu turere, mu karere k'ibiyaga bigari. Reka tugaruke kuri iyi ngingo ivuga ko umukobwa wa perezida wa Kenya Charles Ruto yagiriye uruzinduko hano muri Uganda, aho yahuriye n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu Kainerugaba Muhoozi uyobora Uganda People Defense Force. Uyu mukobwa rero akaba yamaze gusura nyine uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda, nkuko ibinyamakuru byakomeje kugenda bibitangaza. Abantu bakaba bakomeje kugenda babishima. Mu by'ukuri turaca tubigarukeho mu makuru yacu arambuye mu kanya gatoya. Andi makuru ari kugenda atugeraho ni amakuru avuga ko mu gihe benshi bakomeje kuba bagenda bibaza ku rupfu rw'umuvugizi wa gisirikari wa M23 Willy Ngoma, ikibazo gikomeye suko yapfuye gusa, ahubwo nicyo urupfu rusobanura ku ntambara ikomeje guhindura isura hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bakomeje kugenda bibaza niba mu by'ukuri uru rupfu hari icyo rushobora guhindura kuri iyi ntambara iri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo turaje turebe mu makuru yacu arambuye. Ese ni hinduka rikomeye ku rugamba cyangwa ni intambara, ni intangiriro y'iyi ntambara nk'uko abasesenguzi benshi bakomeje kugenda babivuga? Ese kuba uyu mugabo yapfa bishobora guteza andi makuba cyangwa se bishobora guteza ingufu ku mpande zombi? Turaje tubirebe mu makuru yacu arambuye. N'umwanya rero w'amakuru mu Kinyarwanda. Mu by'ukuri dukomeza kugenda twibanda kuri ayo makuru yose agiye atandukanye, by'umwihariko amakuru ya politike, amakuru y'umutekano ndetse na diplomasi. Niyo makuru yacu tukomeza kugenda tugeza akuba akunzi bacu. Hanyuma reka dukomeze turebe ni ibiki byakomeje kugenda bikomeza kuvugwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye yatangajwe n'igitangazamakuru Reuters, ubwo biri kugenda byumvikana, agenda avuga ko igitero cy'indege zitagira abapiloti cyagabwe hafi y'agace ka Rubaya ahagenzurwaga na M23 cyahitanye nibura abantu 9 barimo Willy Ngoma, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Bivuga ko igitero cyabaye kimaze iminsi kibaye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri byakomeje kugenda bivugwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye ko gishobora kuba cyarahitanye abasirikari babiri bakomeye, harimo umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma ndetse n'umusirikari Sultani Makenga ukomeye cyane hano. Bivugwa ko ari nawe wahigwaga cyane, hanyuma bikaza kuba byafata uyu Willy Ngoma. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza niba mu by'ukuri iyi ntambara ishobora kuba igiye kurangira cyangwa se aribwo igiye gutangira, nk'uko byakomeje kugenda bivugwa n'abasesenguzi bagiye batandukanye. Rubaya rero ni agace gafite akamaro kanini cyane ku isi kubera umusaruro wa koruta ukoreshwa mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Biri kugenda byumvikana ko mu by'ukuri iyi Rubaya biragoye ko intambara ishobora no kuzashirayo bitewe n'umumaro imariye isi muri rusange, aho bakomeje kugenda bavuga ko aka gace gaturukamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kaba gashobora kuba kagize ubukungu bw'isi. By'umwihariko urabona ko niba amabuye y'agaciro aturuka hano muri Rubaya mu by'ukuri ashobora kuba ariyo arimo agenda akoreshwa mu ikoranabuhanga, biragoranye ko intambara ishobora kuba yarangira ahangaha. Ariko reka tugaruke ku biri kugenda bivugwa n'ibinyamakuru cyangwa se n'abasesenguzi bakurikirana hafi by'iyi ntambara, aho bakomeje kugenda bagaragaza ko ari impungenge ikomeye cyane ku iyi ntambara ikomeje guhitana benshi, ikomeje guhitana byinshi. Ni hamwe rero mu hantu leta ya Kongo yari yarashyize ku rutonde rw'ahashobora gukorerwa ubufatanye bw'amabuye y'agaciro n'ibindi bihugu bikomeye, by'umwihariko birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muragenda mubyuka ko bari baranahashyize ku isoko abashoramari b'Amerika, bakaba aribo bari bahegukanye. Biri kugenda binuganurwa bivugwa ko mu by'ukuri
ni intambara ikomeje kugenda ibera ahangaha y'urudaca itarangira, ishobora kuba yihishwe inyuma n'izi nzego zigiye zikomeye zirimo aba bacancuro bari kugenda bakoreshwa n'aba bantu nyine bakomeje kugenda bashaka ubutunzi buri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero avuga ko imibiri 9 yajyanywe hano mu mujyi wa Goma nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, mu gihe indi yangirikiye bikomeye hano kuri iki kibaya hari gukomeza kugenda habera imirwano igiye itandukanye. Bavuga ko mu by'ukuri bitashoboye cyangwa se bitashobokaga ko iyi mibiri yindi bayizana kubera ko yangiritse cyane. Hanyuma iyi mibiri yazanywe hano i Goma rero uko ari 9 harimo n'umubiri wa Lieutenant Colonel Wiringoma nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bikomeye. Byakomeje kugenda bivugwa ko na Sultan Makenga mu by'ukuri nawe yarari hafi aho, ariko mu by'ukuri we atabashije kugwa muri ibi bitero nk'uko abantu benshi bakomeje kugenda babitangaza, bagenda bavuga yuko ashobora kuba nawe yaguye muri intambara cyangwa se yaguye muri iki gitero. Ariko amakuru ahari agenda agaragaza ko Sultan Makenga we ari muzima, nta kibazo na kimwe yigeze agera kugeza ubu ngubu nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ku ruhande rero rw'impande zihanganye na M23 ntizagize icyo zitangaza zivuga kuri iyi mirwano, ariko M23 hari icyo yakomeje kugenda itangaza ku mpande zayo. Yakomeje kugenda ivuga ko mu by'ukuri inenga by'umwihariko abashinzwe izi ntambara cyangwa se abashinzwe kugarura amahoro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko mu by'ukuri bari kugenda baterera agati mu ryinyo mu gihe abaturage barimo kugenda bahasiga ubuzima nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'inzego zigiye zitandukanye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Hagati aho rero imirwano irakomeje muri teritwari ya Masisi, aho inyeshyamba za 23 zihanganiye n'ingabo za leta zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo. Abaturage bavuga ko amasasu n'ibitero bikomeje kumvikana hano mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu, by'umwihariko hano muri Nord Kivu, hano muri Rubaya nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Abasesenguzi bavuga ko urupfu rwa Wiringoma ari igihombo gikomeye kuri M23 kuko yari umwe mu bayobozi bagaragara cyane mu itangazamakuru no mu gutangaza amakuru ari kugenda avera hano nyine mu mirongo y'imbere ku rugamba, agenda akomeza atanga ibiri kugenda bivugwa ya updatinga biri kugenda bibera hano ku rugamba. Hari kandi impungenge ko urupfu rushobora kongera ubukana bw'intambara biri kugenda byumvikana cyane cyane mu gihe hari ibiganiro by'agahenge byari biri kugeragezwa guhuzwa cyangwa se kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri leta ya Qatar nk'uko byakomeje kugenda bivugwa, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. N'amakuru rero akomeje kugenda avugwa ko mu by'ukuri nubwo hari agahenge nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, ariko mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bigorana. Andi makuru yacu y'uyu munsi ni amakuru twakomeje kugenda tugarukaho tuvuga ko umukobwa umukobwa w'umuperezida wa Kenya yagiriye uruzinduko hano muri Uganda, aho yaje guhura n'umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Uganda Kainerugaba uyobora Uganda People Defense Force. Sharirene rero ni umukobwa wa perezida wa Kenya William Ruto, ariko azwi cyane mu bikorwa byo gufasha urubyiruko n'ubuhinzi burambye nk'uko byakomeje kugenda bivuga, nk'uko yakomeje kugenda abitangaza ku bitangaza amakuru. Murabizi ko uyu mukobwa Sharirene mu by'ukuri ibintu bye nubwo abikora, ariko by'umwihariko abikora akoresheje imbuga nkoranyambaga. Akomeje kugenda abwira urubyiruko ko rukwiye guhaguruka rugakora kandi rukishakamo ibisubizo. Ku ruhande rero rwa Gen Muhozi Kainerugaba uzwi nk'umusirikari ukomeye ariko unagaragara cyane mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, aho akunze gutangaza ibitekerezo byerekeye umutekano w'aka karere n'imibanire y'ibihugu byo muri Afurika muri rusange. Nawe yakomeje kugenda ashimira cyane uyu Sharirene mu by'ukuri, avuga ko kuba abana ba perezida bagirana ibiganiro by'umwihariko ari isura nziza kuri Afurika ndetse no ku isi yose. Abakurikiranira hafi rero ibya politiki y'aka karere bavuga ko uru ruzinduko
cyangwa se urubyiruko rufite umwihariko, kubera ko iyo ubona abana ba perezida bakujya bagenda basurana cyangwa se bagenda bakora ibikorwa nk'ibi, uba usanga ari ibintu bikomeje kugenda biba byiza. Amakuru yacu rero reka tuyasubikira ahangaha, tubararekere gukomeza gukurikirana amakuru yacu ya mukanya. Nimukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.